ngasi ayu phong khiba tongan Manipuri si phong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maruoibe I paw sing khonga saraga Manipur top channel gi maike digi mayamna thamjagi ahanbada ECRP phase 2 center na COVID-19 thengnana ba pirakpa senpham Manipur government na Sijinaramdre ahanba senpham sijinadribana ani suba senpham sijinaba ngamdana leire Malem sinba thungna sanduraktuna Manipur Yaushilakibadigi March 2020 gi aroiba sarukdagi Manipur lengana COVID-19 pandemic mayoknaba lakholakliba thapak thorom singda government of India gi tongan ministry singdagi phangba yaba mateng singa loinana ngasi phawbada tamthiraba laiset asibu mayoknaduna laklagasu leiba asigi president gi maikeidigi Ministry of Health and Family Welfare National Health Mission Finance Division gi kuthangna Manipur gi oina India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase 2 ECRP Phase 2 gi yamlaba senpham ama sanction tawkhrasu package asigi makhada ahanboina tawrakhiba sanction amount sing Sijinaramdre hadi wafam as High Court of Manipur lenga ki maike digi COVID-19 pandemic asi mapung fana laksinduna mamal yamlaba miyam gi punsi kannana bagdamak district khudimakta oxygen plant sing linkhatlo healthcare facility sing gi masing hengat hallo amasum COVID-19 lan thengnabada sangba infrastructure sing yawna marueba potlam sing marang kaina thamhan biu haiduna file torakhiba public interest litigation BIL number 26 of 2021 bu court asina lokhatuna thengthang naina satharakliba wayelda Pikiba direction gi matungina case asigi upon respondent official manga gi manungda yawriba Union of India gi Ministry of Health and Family Welfare gi secretary amasum Manipur lenga ki secretary health amasum director Health and Family Welfare gi mekedi gi court submit torokiba additional affidavit singda mayek sengna phongdorokibani High Court of Manipur gi Chief Justice Sanjoy Kumar amasum Justice Khwairakom Nobin ani gi bench na lakhatuna wayel sa tharakliba PIL asigi matungina case asigi respondent number 2 amasum 3 oiriba Manipur lenga ki secretary Health and Director Health and Family Welfare gi mekedigi Special Secretary Health and Family Welfare Hobam Rosita na High Court additional affidavit ama tha asigi kungan mathoida submit toraki han spouse na phongdorakli Atopa Pawamanamo, BJP Sarkar na Lupa Crore sani Henna Overdraft Tare, Dr. Ratan. Center amasum isteta sasan tawriba BJP lenga hiram khudimakta maning hanba lenga ore. Free vaccine giming da gas thau amasum essential item gi mamal hengat handuna lairaba praja singi fruit khawdigi phone lutawre. BJP Sarkar si Crore sani Henna Overdraft tabigi paw leire haina mayang Imphal kendra gi ex MLA Dr. K.S. Ratan Kumar na ngasi Mayang Imphal Bengal da BJP gi Congress ta sanglakiba miyoi sing okpagi thoramda phongdokre BJP Imphal West ki President oiramba MD Shirauddin Dolai Pabamna Congress Party da sanglakpada Dr. K.S. Ratan na harau tayamna okladuna haikibada BJP lengak pairiba lam khudimak sakhotpagi mahutta maninghali BJP gi lengak laiba Manipur da Lupa Crore sani Henna Overdraft taduna laidi masigi mathakta India amadi Hindu raija onthoknaba Muslim singi phangpham thokpa hakmatpa ngasisu lepthri COVID laisana suba nomba yadraba matamda seng kg manga yengani hairabasu miyamda yenba ngamkhidaba sina miyamda awasai thengmayona hale matamamada Congress ki Dr. Manmohan Singhana paikhalamba sakho thorangi project amasum scheme hojik kadaida mangkhre amasum kusuman fawba mapung fana pithok pangamdre miyamda oidaba ngangba Sarkar si makhatana thampham thokte governance haitraba development paikhatraba Sarkar si miyamna amuk hana paikhathanba mathau tadre haiki MPCC gi working president K Megachandra na haikibada Congress na palingi matamda minority Muslim gi yenglaga piramba reservation BJP na pankibadigi uba phangkhidre hairaduna circularism da base to bapun hingminanaba honariba Congress Party hupna sawatpiba asi nungaiba phawi haikhensu pausna makhatana phongdorakli Marathana mapalam gi pamgatang mayamna hapsaramge sikre haina lainaruraba Taliban gi supreme leader Haibatullah thulakre Taliban gi supreme leader oirini Haibatullah akhunjada
मिया ममांग हानबा थुलक्रे हाइन ऑफिशियल रिपोर्ट अमना फोंदोरक्ली अफगानिस्तान की खा थांगबा सिटी ओइरिबा कंदहार लेबा सपोर्टर की ममांग मांगना थुलक्लगा वरोल पिखी अफगानिस्तान लेबा तालिबान गवर्नमेंट असिदा माक लो प्रोफाइल ओइना लै कनागुबा मियोइसिं खरा मनदी माक सिख्रे हाइबगी वाफम फोंदोख्रबने थांगजा नुमिता अखुन जदाना दारुल उलूम हकीमागा मद्रासादा माकी सपोर्टर सिंग उनरदुना वरोल क्या अमा पिखी इवेंट अदुना सिक्योरिटी की सेक्शन थरंग मतिक चाना लखतकी मांगना थौना फरब तालिबान की फाइटर सिंगबु थगतकी थरम अदुदा वीडियो अमदी फोटो न सिंगबा कापदा थिंगबा पिखी अदुबो तालिबान की सोशल मीडिया अकाउंट मिनिट 10 की ओइबा वीडियो रिकॉर्डिंग अमसु थादोरकी अखुनजादा हाइरिबा तालिबान की सुप्रीमो असि अमीरुल मोमिनिन नत्रगना फाइटर फुल कमांडर हाइरगसु खंगनरिबने मांगना पीखिबा वरोल्डा पॉलिटिक्स का मरी लेनब वाफमदी याउखिदे अदुमैनमा तालिबान की लुसिंगबसिंगदा ईश्वर की थौजाल पिबिनब खुरुमकी तालिबान की मथौना लेना थवाई थादोख्रबा फाइटर सिंगी दमक्तसु ईश्वर की मफमदा थौनिकी तालिबान की असो अपन नंगलबा फाइटर सिंगसु अथुबा मतमदा फगलकप ओइरसनु हाबिगी वाफम फोंदोकी पनम याबद इंग्लिश सिंगनि तरागा तरुकी मतमदा यूएस ना ड्रोन प्लेन सिजिनदुना मुल्हा अखतर मंसर बुहाट मतुंग तरकपदा अखुनजदाबु तालिबान की लीडर ओइना अपॉइंट तौखिबने हाइन सुफुंदोखी मखासा तरफोन अतोप मरुइबा पाउ खरना यूनिटी डे की थौरमद ऑफिशियल सिंग निंगथीना लाक्तबदा सीएम वरौखरे तोलपतंग सारग एम्प्लॉई सिंग लेंगा की थबकत यावदब नुवाइते चीफ मिनिस्टर लेबासिबु अमत ओइना पुंसिननबा होनबदा असौब थौदांग लोरंबा फ्रीडम फाइटर सदर वल्लभाई पाटिल बु इकाई खुमनबु उत्प ओइना लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकपा नेशनल यूनिटी डे की थौरम मणिपुर चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेन सरुग्यादुना अहान मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड ना पांगथोकरे थौरम अदुदा लेंगा की एम्प्लॉई सिंग निंगथीनुवाइना सरुग्याखिदबदा चीफ मिनिस्टर वरौखरे अमसुम तोलपतंग सारग लेंगा की अमदी मियाम की ओइबा थबक थौरम सिंग सरुग्यादबसि नुवाइते मियाम की थाजबा मंगननबा मरम अमा ओइ हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना फोंदुखि चीफ गेस्ट की वरोल पीरदुना माकना मखाताना हाय लेबा अमदा अपुनबगी सक्तम सगतपा हाइबसि अमन अमाबु इकाई खुमनबा अमन अमगी अपाम अमदी वखल खनबीबा अमसुम मानब खुनाय अम पुरगलबा मतमना ngमगनी मरमसिना मियामना अमदी लेंगा की मरी लेनबो ऑफिशियल सिंग खुदिंगमकना लेबा की ओइबा थौरम सिंगदा सरुक यानबो होनगदबनी मसिना अमन अमाबु इकाई खुमनबा अमदी लेबाकपु नुंसीबिगी सांगसु हेलकदौरिबनी हाइनसु पाउसिनसु फोंदोरक्ली अतोप पावमनमु येंबदा मसक फजनब सेमदा खुइरु तसिलगा योलंबा थेंगरे चाना थनबा पोलम सिंगदा सेक्शन ब मथौताई डॉक्टर राजो निंगोल सकौबा मसुम दिवाली की फेस्टिवल योनगदबा असाथा की पोलम सिंग हक्सांग सोनिंगाय ओइबा मसन सिंग यावब्रा हाइबने सिंगबा येंगसिन बसतदा येंबदा मसक फजहननबा सेमदा खुइरु तसिलगा योलंबा थेंगरे एडिशनल फूड सेफ्टी कमिश्नर बु ओइरिबा लेंगा की हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना लुसिंगबा फूड सेफ्टी की टीम अमना ngasi pauna amasum thangal kaithil yoliba asatha ki polamsing phibam yengsinki drive aduda athum ahausing haira sing yonba dukan sing amasum hotel singda sangduna sek toki drive aduda kaithil ani asida asatha ki polamsing yoliba hotel khrada hygienic oidaba amadi ningthina Labeling tawdana port yolama thenaki drive aduda kaithil ani asida asathak yoliba hotel singda sangduna makhoina sijinariba thawdu fresh pibra hanjin sijinabra haibasu sek toki asathak ki polam sing ningthina package tawbra manufacturing date amasum expiry date na singba ningthina thabra haibani singba kupna yengsinki yengsinba duda asathak ki polam singda fataba polam sing yengsinki yengsinba duda asathak ki polam khara fataba polam sing yauramba manufacturing date thadaba amadi hairana singba atai anauba manaba खुइरु तैशिलंबा थेंगनरखि मदुदा फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की कंगबुना मखोइदसु मतुंग तौदनबा अकन पौता पिरमखि हाइना पाउसिना मखाताना फोंदोरक्ली पेट्रोल की ममनसे अमु हन मयामनम अपडेट पिजगे इम्फाल पेट्रोल लीटर अमगी ममल लुपा चामगा तरागा मथुइगा पैसा मापन यौखरे पेट्रोल डीजल की ममल पेट्रोल लीटर लुपा चामगा तरागा मथुइगा पैसा मापन अमसुम डीजल लीटर लुपा मौद्रागा मापन पैसा निफुगा हुमदोइनी
इम्फाल हयेंग निंथौकाब नुमित की अयुक पुंग तरुक्तगी मथंगी नुमित की अयुक पुंग तरुक की ममांग फावदा योननब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेपखिब पेट्रोल लीटर अमगी ममल लुपा चामग तराग मथुगी पैसा मापन अमदी डीजल की ओइना लीटर लुपा मौद्रग मापन पैसा निफुगो हुमदो यौख्रे इम्फाल ngasi oina petrol liter amada lupa चामग तराग पैसा हुमफुग निथोय पीखी लोइनेना डीजल गिना लीटर दा मौद्रग निपान पैसा मौद्रग मापन योनखी लेबा असिगी ओइना पेट्रोल अमदी डीजल गी ममल IOC ना निमित खुदिंगी रिवाइज तौबिगी कांगलोन लैखिबदगी थावगी ममल असि लेप लेतने हेनगलखिबने मपा लेबाक सिंगदगी लैब सुंगदोक्तरिबा थावगी ममलसु लेपतने हेनगलकपा अमदी इंडिया की करेंसी की वैल्यूसु US डॉलर का संगदमनबदा पैसा खर हेनगलकपदगी थावगी ममल असि लेपतने वोखलकपा ओइगनी हाइना पनरी हाइनसु पाउसिन मखाताना पली मखासा थरकपोइना मैमना तेंतक नमरुइबा इ पाउसिन पिजगे इनाई तानबगी थौदोक थोलकपा कैंडिडेट सिंग बॉयकॉट तौगनी मथंग सैद पांथोकदोरिबा तारागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलग मरी लैनना तोवान एसी सिंगदा कैंपेन सथबदा मयाई काब चिंजाक सादुना खतना सैनबमदी इनाई तानबगी थौदोक लेपतना थोकली असिगुम फिबमसिदा अदमक सथरकबा ताराबदी थौदो अदुबु थोकलिबा मिरेप ओइगदोरिबा सिंग लेबाक मियामग लोइनना सोशल बॉयकॉट तौरकपा याय हाइना माहिरोय लुप स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपा सुकना फोंगदोखरे वांखै जूनियर हाई स्कूल माहिरोय लुप ऑफिस पांथोखिबा पावगी मिफम अमादा लुप प्रेसिडेंट निंगथौजम दनकुमारना हाई कोविड-19 लॉकडाउन मरम ओइरग स्टेट असिदा मतम सांग स्कूल कॉलेज सिंग थिंगदुना लाखरबा मतुंग हौज कोविड की फिबम खरा सफरकले मसिग लोइनना स्कूल कॉलेज सिंग हांगदुना माहिरोय सिंग मई तंबा हौबा याबगी फिबम लाखलबा मतम असिदा मिखलग मरी लैनना तुआन एसी सिंगदा कैंडिडेट ओइगदोरिबा सिंगना मिखलगी कैंपेन सथबदा मसलमसु मनी पावर सथदुना खना सैनबगी थौदोक लेपतना सथनरकली मयाई काब चिंजाक सिजनदुना असिगुमा खना सैनबा याव कैंपेन सिंग चथरकपसिना नासिंग मरुइना माइरोय सिंगदा निंगनबा अमदी अकीबा फौरकली असिगुम्बा थवोंग सिंग असि सुकना अकन ममोंगना कंडेम तौवे अमसुम मिहुर ओइगदोरिबा सिंगनसु मिखलगी कैंपेन असिगुम्बा इनाई तानबगी थौदोक मखा ताना सथबिगनो कैंडिडेट ओइगदोरिबा सिंगनसु असिगुम्बा थौदोक लेपतना सथरकपा तारगदी लमदम असिगी येलहौमी अमसुम लमदम असि मुटखिबा याबगी अकीबसु लै मखा ताना असिगुम्बा इनाई तानबगी थौदोक थोलगलबदी सेनरिबा कैंडिडेट ओइगदोरिबा सिंग अदु मियामगा लोइनना सोशल बॉयकॉट फावो तौरकपा याय हाइनसु पल्ली अतोप पाव मनमो BJP ओइना काब ngamgadaba MLA taraga tarukki maming मिया ममांग लौथोकपियु एन लोकेन स्टेट असिदा पालिबा BJP ना लुसिंग बलेंगा असिना मियामगी थबक यामना तौबामदी मियामना याबा लेंगा अमनी हाइना खंजबा ओइरबदी लाकदोरिबा सहिदा पांगथोकदबा इलेक्शन असिदा BJP ओइना काब ngamgadaba MLA taraga tarukki maming मियाम ममांगना लौथोकपियु हाइना MPCC की प्रेसिडेंट एन लोकेना फोंदोखरे कक्सिंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना कक्सिंग सुमक लेकाय जनराम हॉल पांथोखिबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की नौना प्रेसिडेंट ओइरख्रबा नंबोल AC की MLA सु ओइरिबा एन लोकेन वर्किंग प्रेसिडेंट के मेगाचंद्र MLA मदी आई होमेंद्रो सु तराम ओखरे हैबा पावमसु फोंदोरक्ली अतोपा पावमनमो पोस्टर सेगाइबगी थवंग लाइबक थिबनी लाकदोरिबा तारागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगमरी लैनना थेटपा पोस्टर सेगाइबगी वीडियो अमा सोशल मीडिया रा थेंगनरिबसि लाइबक थिबनी हाइना कैसामथोंग AC द इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा निशिकांत सपमना फोंदोखरे कैसामथोंग AC की तोआन मफम अहुमदा माकी इलेक्शन ऑफिस हांगदोपगा मरी लैनना निशिकांत सपमना हाय मिखलगमरी लैनना थेटपा पोस्टर सेगाइबगी वीडियो अमा सोशल मीडिया रा थेंगनरिबसि लाइबक थिबनी मियोय खरना सिगुम थवोंग सथरबसु खना सैनबा थोअनिंगदबा थौदोकना सिंगबा थोअनबिगनो मिखलदा माई पाकलबा तुंगदा मखोयगिसु यावना थौगल तौगदरिबनी लोइनना लैंगा की तोआन बि स्कीम अमदि प्रोजेक्ट सिंगी कानबा ACC की मियामदा सपसाना फंगनगनी सखो थौरांगी लमजेंदा अयेत अपन पीरिबसि सेंजा थुमजानी मसिदगी लापना लैदुना मियामगी याइफनबा थबक तौगनी हाइना थाजबा पिखी हाइनसु पाउसनसु पल्ली पाउ सिलुसिलपोइन स्टेट की वांगबरा थोपा तोपा मरुइबा पाउ खरा म्याम तमिनसी खोंजंग जंगसिलिबा मियोइसिंगना सिक्युरिटी फोर्स ना ओनसिंदुना नुमै कापदगी अहुम सिरे
Sudan da han leiramba miyam gi oiba laingak pu inthuraba matung military gi oiba lainga ama lakhan khibagi thawong adubu yaningdaba phongdoktuna leba adugi konung Khartoum da miyam na sangshin khiba khongjang adubu control tawbigi mingda Sudan army na miyam na onsin duna nomai kapagi thawdokta miye ahum sire haina hospital authorities na phongdoragli amaromda security force na miyam na onsin duna nomai kapagi thabak thawong sing chatakhiba leiti haina police na phongdoragli Haukibaring Tokaba Numita Sudan military Gimakok Tongba General Abdens Fatah al Burana Prime Minister Abdallah Hamdoki Cabinet Pu Loktok Kibaga Lunana military Gioba Lenga Ama Lehana Hona Kibagi Tawong Adubu Leba Adugi Miam Akan Mong Yaning the Fundo Kibaga Lunana Kongjang Sing Sanction Duna Lakibani Sohadi. Ngasi sumasing yam laba miyay kaya leba adugi konung Khartoum gi marueba lambi singda haunaruba taudana tholaglaga khongjang sangsinba horakibani khongjang na saruk yakiba miyay singaduna makhutta leba adugi phiral sing paiduna lambi de chakhi military gi oiba laingak miyam na pamde leba asi aikhoi gini aduga leba asi gi laingak ti miyam gi oigadabani haiba khulaw kya lawki Masidana tana hauzi military na fajinduna thamliba miyay sing atuba matamda thadorakadabani haiba khulaw singsu lawki haina Paus nam khatana report tawri khongjang adu saruk yakiba han leiramba lenga ki mihut amana phongdor kibida military rule gi makhada leba asida kaidonungda ing tappa purak pangamloi leba asida democracy amuk hana purakna ba hona ba haibisi mipum khudimak ki thaudangni military gi oiba thawong singda leba asigi miyamna akiba pokloidabani miyam gi right phangna ba hanba letana hona gadabani hainsu panki Atopa Pawamanamu Bull Festival the Miyu Ama San Masina Tin Medigi Lekanabangam secret. Spain the Quadigi saw on a Pangtopa Kumaising Manung the Ama Odiba Bull Festival da Saruyakiba Miyu San Masina Tin Bigi Lekanabangam dana secret. COVID-19 pandemic na maram weraga leba sida Bull Festival matam sang na pangthok tana lakraba matung COVID kamari lainana thamlamba athing busing hek lauthok pa hokhibaga Bull Festival sing leba sigi mafam kyara Pangthok na ba horakibani COVID-19 na maram oiraga athingba thamluraba matung kumai asi pangthok pa hokraba matung misimina thopagi thawdo asi handaki asina ahanmani onda da ngang pangthokiba Bull Festival adu saruk yakiba miyai singi manung ama sannatana phangdana ba honaringai da khongpham soibadigi leimai de tukhi khudakta ma ki mapa oina selakiba sanaduna mananganda thinduna leimai da namsinki miyamna sanadubu Tanthokna ba honarabasu ngamkide masagi se yankhai mangarom suraba miyaidu asokpana maram oiraga lekanaba ngamdana sikhibani hainisu pawsina report tawri atopa pawamana rape amasum kidnapping mari lainana ex MLA punsi supa fadok pikre sei taragom dogi nupi masa mahiroi nupi masa ama phabaga loinana rape tawkhibaga mari lainana badaun da leiba AMP MLA court amana Bahujan Samas Party BSP gi hanagi MLA Zogendra Sagar bo punsi supa jail da leibi ki serak pi baga loinana Lupa lisung kuntra fine tawkre Additional Government Advocate Mandalal Ras puna phongdorak pada kumza English nganiga taraga nipan gi April kun gomdoida Bill Sidigi undergraduate mahiroi ama phaki ba masumadugi matungda mahiroi adu hanjina rep tawkhibagi maralda Sagar bu thangja numita just Achilles Kumarna convicts tawki karigumba hanagi MLA sina fine pi daba taravadi makhatana tha ohum amasu jail leigadabani courtna verdict adu lautholaba matungna hanagi MLA sibu police na formal arrest tawki madugi matungna mahak medical amasum covid testing gi damak pukhi Jogesandra Sagar Supreme Court na bail pibadagi ayat apan yauduna leirakpani crime adu thokiba matamna mahak Badaun district ki bill si sitagi kaba BSP gi MLA oikhi wayel satharingai manungda victim nupi masaduna mahaki statement da sagarna mahakpu Lucknow da leiba mahaki government residence ta thamki amasum mahakpu sagaramadi atai nupa anina rape tawki haina panki atopa miwe ani Jitendra Sagaramasum Neeraj Sharma mamangda court asimangna punsi supa jail leibi gi serak pikhrabani victim aduna mahak makhatana court phongdorakibada mapu pharaba matungda Delhi yauna tongan mafam singda mapu pukhi amasum ye ahum aduna hanjina rape tawki hainasu pausna mek singna phongdorakli loisilakpoina atenma content masang tanga myamna thamjaramge Tokyo da train manungda nupa amana mi 13 thangna thinkhre train mai thakre
जापान की कैपिटल टोक्यो दंगसी थांग पाइबा नुपा अमना ट्रेन मनुंग अटैक तौदुना मी 38 सुअनख्रे मतुंगदा मी कयामरुम हानबा मवोंग ट्रेन सु मै थाख्रे हारि NHK पब्लिक टेलीविजन की रिपोर्ट मतुंग इना थौदो अदुदा यामद्रबदा मी 38 सोकी अमसुम अहुमदी याम अरुब फिवमदा लै हारि एटेकर अदु मसागी सै कुल्लोम सुरब नुपाने मा स्पोर्ट फाबंगम केमसु इन्वेस्टिगेशन सथबा हौख्रे करी मरंग विदबा महांगना हिंसागी थबक सथकिबनो हाइबदु खुदकी ओइना खंगमंगमद्रि हाइना NHK ना हाइखि टोक्यो पुलिस की पावगी मतुंग इन एटेक अदु कोकोरियो स्टेशन मनाक्ता कायो ट्रेन मनुंगदा थोकिबनी फायर फाइटर पुलिस अमसुम पैरामेडिक कयाना ट्रेन पैसेंजर सिंह कनबगी थबक सथखि मखोय क्यादी ट्रेन दगी थौनाउदगी संथोखि नुपादुना पैसेंजर सिंह थांगना थिंदुना एटेक तौरबा मतुंगदा थाव मानबा मा हाइदोकलगा ट्रेन मै थाखि हाइना NHK की रिपोर्ट अदुना हाइखि टोक्यो दा हौखिबा थानी सिदा ट्रेन दा थांगना थिंदुना एटेक तौबगी थौदांग थोलकलिबिस हंदकी असिना अनिरक सुबनी हौखिबा अगस्त थादा टोक्यो ओलंपिक की लोइसिनबगी सेरेमनी ममांग मसागी सै 37 सुरबा नुपा अमना ट्रेन पैसेंजर तरा थांगना थिंखि यामना हराउबा मानबा नुपीसिंगदा एटेक तौबा पामखि हाइना मांगना पुलिस दा फोंदोखि दो हाउसिको इनदि म्याम पाउस मतांग सा लुसिनजरगे मसुम पथौसगिब सुखिब लानखिब क्या यावर सु म्यामना आपिगनी अमसुम अनौ अनौबो इपाउसिंग म्याम द लेफ्टन अपडेट पिजरके हाइना चैनल असigi मेकेदिगी थमजरी एंड थैंक यू